Dobre, takže Akibaki, to som ja Akibaki a vítajte opäť v tomto novom videu a dneska si zahráme znova klasický War of Tanks. Dneska to bude so prémiovým tankom a to je Škoda T45, takže dajte like, odber, keď ma chcete podporiť hlavne ten odber a hlavne ten dajte lajky a viete čo, to je smariny. A ideme na to, budeme robiť klasický šarvátka a bežná. Tento tank som v živote nevidel. A to podľa mňa nie je zberateľský, to je taký americký. Mushroom. No, mushroom. Ja volám mushroom, lebo... Čo robíš? Tá co? Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál. Pás je spravený. Akce může pokračovat. Nepřítel zasažen. Na budúci týždeň bude opening o 30 alebo no tak 30 potom, nie? Jeden z pásů je rozbitý. Nie, bomba kľad. Na budúci týždeň bude otváračka asi 30 záhadných krabičiek, lebo teraz urobili taký jeden quest, že môžete získať zadarmo. Ale ty si debil! Dostali to. Super, prehrávame o 2. Super, ďalšieho nám zabili. Za nami sú. Máme poškozený motor. Zpomalili nás. Challenge race. Pre boha. Trefa do černého. Dáme ho Čo som mal robiť? tank to koupil. Počkaj, schválne. To posledný AFK. Lebo viete čo? Zahráme si aj tým, zo Škoda T27, takže Škoda T27 a Škoda T45. Aby ste nemuseli čakať. No, nie vy, ale ja. Takže sa zahráme aj so Škodou. Skvělý zásah. Odrazila se. Jak som mohol trafiť pancier. To je tank na... To je stredný tank, ktorý nemá žiadny pancier na strede. No, v boku. A ja mu trafím pancier, pre boha. Odrazila se. Pane Bože. Pre boha. Poškodili jsme jejich pancíř. Nepřítel zasažen. Tahle prošla přímo skrz. Jeden z našich pásů je poškozen. Je po nich. Zajděte další To je cíl. ľahký kill. Ešte ideme. Že by som mal 3 killy. Počkaj, potrebujem ísť za tým. To prejdem. Do riti. Tam mám tě. Trefa. Vozidlo zničeno. Rici.
si robíš srandu, 10 hapek. Bro. Oh. Českoslovakium ešte žije. Oh, dobra. Aspoň dačo odrazu. Dostali to. Sotva jsme ho škrábli. Nepřítel zasažen. Shit. Nepřátelský tank zneškodněn. Zasáhli náš pás. Do riti. Dlouho nevěc zničený. Nemůžeme dál. Škodili jsme To jejich. čo je? Jeden z pásů je rozbitý. Nie. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Do riti. Vykončíme. Dáva 400. To som akože jak skaj vedieť. Jaj bože, sú takí chorí jak... Pane Bože. Máme je. Odrazila se. Poď, to je ten nový Titan, ne? Nie, to je ten Wagen. Dobre, teraz nemám ani šancu sa to... Traja tu sú. Dobre, to 4 ja. Ja neviem, čo mám robiť. Dostali to. Dobre. Musím ísť za to. Skvělý zásah. Střela neprorazila. Čo som mal robiť? Dobre, takže to už bolo asi všetko, takže ak sa vám toto video páčilo, tak aj kus kratšie. Asi vždycky za to každé jedno krátke video. Tak môžete dať like, odber, toto veci a to je všetko, tak čau. Ešte jedna vec, nezabudni dať odber plus.